Uyazi mase sifuna ukushaya kahle kamnandi thina. Sizokuvuyisela wona lo mdliwa esikasakhuluma ngawo. Ngoba phela ukuvuyisa umdliwa kusimple. Just need to know ukuthi lo muntu lo ubulili bendoda noma ubulili besifazane na. Uma phela sesivusa lo mdliwa siye emathuneni. Sifike sifuna ithuna lo muntu oyindoda. Senze sure ukuthi uyindoda lo muntu leli la. Sihambe nesibindi senkomo. Sifike silembe lethuna. Hayi kakhulu, kancanyana nje silembe. Ngoba phela amagundane phela agcolele yonke le ndawo angasidla lesibindi. Sofuna ukuthi sivalele. Sifike silembe lethuna. Lo muntu silithenge ngendlela ekuthenga amathuna ezazinga inyanga. Sithenge lethuna silembe. Bese sifake lesibindi phakathi, sigqibe sivale, sihambe. Sishiye lapho for 3 days lesibindi leso. Emathuneni ke kuneyintuthwana. Intuthwana yasekhaya nentuthwana yasemathuneni ayifani. Yasemathuneni ibomvu intuthwana. Yasekhaya ile emnyama. Lekuthiwa ama-ants. Yasemathuneni ibomvu. Ukuze ke manje kubuye le intuthwane lezi zidlalwa umuntu zibuye zibuye lapha esibindini manje ziyakhuphuka ngoba phela siyemba umgodi kodwa siyemba abangaka safaka lesibindi senkomo ukuze ke manje le ntuthwane bezidla le ndoda leli lapha zikhuphuke zibuye zizodla ini lesibindi ngoba phela lapha kusana lutho sekuphelile sekusela amathambo sifuna ukudlela lesibindi. Uma ngabe sesifike le ntuthwane lapha emalengeni amathathu sekuhamba futhi le inyanga zemba lomgodi zithatha lesasibindi zisithola sezinentuthwane lesasibindi ke manje uma sezinentuthwane zisifaka eplastikini sezithela imithi engeke sisho ngamagama ukuthi ke manje akuvuke le ndoda leli la ngale ntuthwane le ndoda ayivuke phenduke le ntuthwane sifike sisiphonze lesibindi kwakho bese siyahamba. Uma sesiphonsa kwakho le ntuthwane lezi phela zigcwele kulesibindi sesesiphonse lesibindi kwakho sene bese siyahamba zizozingenela zona endlini le ntuthwane zizozingenela zona endlini wena noma uyibona ukuthi intuthwane nje unganaki kanti sebangenile abafana sebangenile ka ama-boys lento nenithi ama-boys sebangenile ka abafana ngeke usakuthola ukuthula according to what we will say or will instruct that guy ukuthi afika yenze lapha uma ngabe sefika ubadle bonke we ubusuku nemini udabula isibumbu udabule endoda udabule kwasana we badle impela uyofika akhwele mfazi wakho akhwele indodakazi yakho akhwela wena mnumzane akhwele indodana yakho akhwele ngisho umcashi wena uyovuka induni baba kodwa leli induni right uyofaka ipampers yokukhwela le ndoda esiyivusile kahle lapha kwakho umfazi wakho uyohlala amanzi uyohlala avuza uyafaka iphed noma ngesikhathini umkhwele le ndoda ingane yakho seseyivirgin manje seseyivirgin uyoqhaqha yilesa sipoko ubuntombi uyophendula wena njengobaba or njengomama ukuthi wenzeni kubani njengoba ingane ivuka umbhede lo umayaka kodwa leli yodwa ingane sesivusile ke lapho lesa sipoko yini leyo umdliwa ke nawo.